أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler, hayırlı turmuşlar. Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlarını nasip etip her birimizge de Allah Teala'nın suyukları bulduğumuzun nasip eylesin. İbadet-i İslamiye'ni okuğumuzun devam etimiz. Namazının müstehapleri. Yani namazının müstehap degen söz. Müstehap ol da bulsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ütegen her vakitte, lakin bizge ütegizleyip tügel ettirip aytıp kaldırmagan, lakin özü ütegen, çünkü ol bütün nefillerini ütep bara, biz onu ütesek nerse bula degende bir görkem bula, ecir savap gile. Eğer de ütemesek, düşürüp kaldırsak mesela onda ecri bulmayı bir nerse bulmayı, birinin de günahta bulmayı, lakin müstehapını ütev Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tağın da yakın bulunu kürsete. Niçin yakın bulurga gerek? Çünkü bizge gelecekte kıyamet meydanında onun şefaatine düşer bulurga gerek. Ol nindigine günahlar işlesek de ya Rabbim mine şefaat kılırga nasip etindi, ol benim ümmetimden bit onu yaklarga nasip etindi deyip bizni yaklap tamukka kirtmezden, gazapka ırgıtılmazdan şuşlay kutkarıp kalacak. Eğer de biz sünnetleri bilen, müstehapler bilen şuşlay yakınaysak, indi elbette ol bizge dağında hayırlı bulur inşallah Teala. Namazın müstehapleri 20. Ol da birincisi namazlığa kirişir için kul kötergende parmak oralarının aşığırak buluğu. Yani biraz tekbir etkende Allahu Ekber deyip şu kullarımızı köteremiz. O vakitte elbette bir kullarımızın kötergen vakitte azrak parmaklarımız şulay aralırak bulsa Allahu Ekber deyip müstehap hayırlı bulur. İkincisi baş parmaklarının şu yumuşakların kulak yumuşaklarına tidiriyor. Bu da müstehap amel. Üçüncüsü erlerinin kulları bileziklerine kadar jinlerinden aşık çıkan buluğu. Hatınlarının kulları jinleri işlerinde buluğu müstehap. Yani hatın kızlarının bilezikke kadar aşılıp yakeyinde king jinli şulay jingi king bulup kiyiminin ol bilezikke kadar aşık bulsa ol çıkıp gidip bilezikten şu bilekke kadar aşığırak bulsa onun gavreti aşılgan bulup sanılan hatın kızın. Şuna göre indi bütün kolları parmaklarına kadar parmakları da parmaklarının ışığına çıkıp dursa bu vakitte hayırlırak müstehap hatın kızga. Dördüncüsü kıyam vakitinde ökşelerinin 4 parmak kengiliginde birbirisinden yırak bulu. Yani şu iki ökşelerinin basabız da mesela namazga o vakitte 4 en artığı, en zorsu, en yırak bulganı o 4 parmak kengiliginde bulurga teyişli deyip aytegen müstehap. Yani şundan da artık bulmazga teyiş. Artık bulsa o vakitte yaramaz, edepsizlik bulur. Müstehapını ütemege kişi edepsiz bulup sanılan. Eğinde bugün günde mesela ayakını jırıp basu, niçin jırıp basasın diye safta baskan vakitte aramızdan şeytan ütmesin diye. Şeytan ütmesin için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Birbirinizge inlerigiz, bilişeleriniz birbirinizge deyip dursun diye, şeytan ütmesin diye. Ayaklarınız degen hadisi yok onun. Ayaklarınızı tege birbirinizin ayaklarınızga şulay tırnaklarını batırıp birbirinizini jafalağız degen bir ne hadisi yok. Gerisinçe, koy bir vakit qarıysın, ondan soň bir özü basıp tura, ayağın şulay jırıp baskan. Ne için bulay jırıp basasın? Indi bit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, şeytan jiri turgan iki orunni saklağız dey. Ayaklarınızı jırıp basasız. İki bu tarağızdağı ağzağızını saklağız, hem iki yerin arasındağı ağzağızını şeytandan saklağız dey. Yarı sintiginde aklanmakçı bulasın, iki aramızdan şeytan ötmesin deyip. Lakin şeytan ötersin eğer de kişiye bir mazalı başlaysın iken, iza şektiresin iken, ayağını jırıp basasın da. Birinciden ol tekebbirlenip baskan kişi, tekebbirlenen kişi ayağını jırıp basa. Keyin gittirip. İkinciden özüne ışanıp bitmegen, psikologik yaktan azrak
Өзіне ышанып бітмеген, әзірек нендер шошының білән өзін ақламақшы бұла. Мен қорақмен мен шошындай не деген формада. Психология көздігінен қарасақ. Дин көздігінен қарасақ, тәкәббірлік Алла Тәләгә генә хас. Ул гына әл-мутәкәббир. Башка бездә тәкәббірлік шықса, biz нәрсә булабыз? Ширк каткан булабыз. Өзебезне Алла Тәлә дәрәҗәсенә. Шулай ук намазда, син аның каршында басканда, әнә шуңа күрә мустахаб. Ең киңе аякны ике үкчә арасы 4 бармак иллесе, яки анардан да тагын әзрәк тә булуы мөмкин. Бу мәсьәләдә инде бик каты гаугалар, бик күп тавышлар чыга, бик күп белдекле шушы куштырнаклар арасында әйтәбез инде, үзләрен белдекле булып санаган кешеләр, ләкин сафта мәсьәләсендә әйткәнне аяк турында әйтелми, иң башлары мәсьәләсендә әйтелә, хәдисендә дә. Шулай инде бишенчесе, кулны баглаганда, сол кулның беләзеген оң кулның баш һәм шәнчә бармаклары белән шулгап алып, шулай ортадан туту. Ягъни тоткан вакытта бу ике кулны шушылай туту, ягъни. Үч бармак теге калдырып, бу бармак белән беләзекне шушыннан тутабыз. Бу мустахаб. Мустахаб гамәл. Әдәп бу, намазның әдәбе. Шулай ук инде намазда укылган сүрәләрне һәм зикрләрне тәҗвиде белән дөрес иттереп уку. Мустахаб. Тәҗвиде белән укырга кирәк. Ләкин инде анда да кайберләре теге бик узун иттереп укыйлар. Әлбәттә син нәфилне укыганда, өеңдә бер үзең укыганда башкача. Ләкин мәчетнең дә әдәбе бар. Мәчеттә укылатылган бергәләшеп укылатылган сөннәт намазларының да әдәбе бар. Син бөтен кеше белән бер рәвештәрәк, бер тизлектәрәк укырга тиеш буласың, чөнки синең аркада, мәсәлән, башкалар көтеп утыруы мөмкин. Вакыт үтә, кемнеңдер, мәсәлән, төрле дөньяда бар, эше дә бар, ни дә бар. Син узак кына әйтеп укыйсың икән, бөтенесе тезелеп баскан, югыйсә шул вакытта кайберләре беренче сафка ук килеп баса да, саф тезелә алмыйча, бер дәрәҗәдә, бер сафта тигез иттереп баса алмыйча аптырап бетәләр. Ләкин беренче сафның тигезлеге, беренче сафның тыгызлыгыннан тора намаз. Шуңа күрә һәр вакыт искә төшерәбез. Беренче сафны намазда тутырып бетерегез дибез. Беренче саф тулып бетергә тиеш. Беренче сафның тыгызлыгыннан һәм тигезлегеннән тора. Әгәр бер кеше инде килде дә узак иттереп сөннәтне укый торган гадәте бар икән, гафу ит, артырак ука. Беренче сафны тутырып бетерсеннәр, чөнки имам һәм мәзин биредә алып баралар. Намазны, калган кешеләр фарызга туплана башлыйлар. Инде берсе шунда укый торган булса, әзрәк әдәпсезлек була. Әзрәк кенә түгел, яхшы ук әдәпсезлек була, намазның әдәпсезлеге. Шулай инде тәҗвид белән укыйм дигән була. Нигә алай узын укыйсың дисәң, тәҗвид белән укыйм ди. Тәҗвид белән уку дигән сүз Габдулбасит кебек укырга кирәк түгел, узын иттереп теге. Әллә әссәлә 1 километр сузырлык дәрәҗәдәге иштән укып утырырга кирәк түгел. Тәҗвид дигән, тәртил дигән төшенчә ул кыскарак та укылырга мөмкин. Аның кадәр сузып укымыйлар, иштән дә, тыштан да. Ансы шулай ук иртәнге намазда Фатиха сүрәсеннән соң узынрак бер сүрә кушу, илә икенде һәм ястү намазларында уртача бер сүрә кушу, инде акшам намазында Фатиха сүрәсеннән кыска гына бер сүрә кушып уку мустахаб. Мустахаб чөнки ни өчен акшамны шулай әйтелә? Акшамның азаны да кыскарак әйтелә. Акшамның азанны әйткәндә узын иттереп әйтмиләр, кыскарак әйтәләр. Ни өчен? Кеше ураза тоткан була, кайберләре арабызда ураза тотканнар була. Һәм вакыты да тиз чыга торган, вакыты кирде һәм тиз чыгып бара торган намазларның берсе ул. Ястү намазына таба китәннән соң. Шуңа күрә ул вакытта да һәм кешене ялыктырмаска, кеше тизрәк намазын укысын да, һәм инде өенә дә кайтасы бар, шулай авызда да ашасы бар, шундый хәлләре бар. Шуңа күрә шуннан билгеләнгәндер дип фараз кылабыз. Шулай да инде әлбәттә галимнәр әйтүе буенча. Һәм инде шуңа күрә иртәнге намазда бераз узынрак, теге кеше җыелып бетсен, кайберләр соңгарак калып килә, кайберсе узын дигән сүз дә, мәсәлән, бер ясинны укып чыкмыйлар. Яки Вакыйга сүрәсен, яки Рахман сүрәсен бөтенесен укып чыкмыйлар, яки анда бер Коръәннең
şuşa bir bit diye alsak indi, bir bitin okusak da uzun bulup sanalır bizge. Şulay indi evvelgi rakaatda uzunroq sure, ikinci rakaatlarda qisqaroq sure oku. Yani eğer de birinci rakaatda biz uzunroq sure okuybiz ekan, masalan Vattini ve Zeytunni okugan kibik, o biraz uzunroq. İkinci surede yoki idajani qo'shamiz yoki val g'asrni qo'shamiz masalan. Tertib bo'yicha da bora qisqaroq da bo'la. Bu mustahab. Secdede şulay yok baş parmaklarının kulaklar turusunda buluğu müstehab. Yani secdeye gitken vakitte kayber kişiler yaki asqa koyup başını yukarırak çıkarırlar. Yaki indi kolunu sozup jatalar terseklerini koyup yok. Kulaklar tiresinderek bulsa hem bitke yakınarak bula. Iratlarına. Atın kızlarında elbette kısıla atışa dağında. Şoşu baş parmak kulak tiresinderek doğru gelirge deyiş. Şoluk vakitte secdede kul parmaklarının birbirine tiyip duruğu. Secdeye gitkeç parmaklarını tegi ayırıp gitmeler. Secdede gerisince jiyalar, müstehab bu. Görkem gamel. Eğindi qaqdada oturganda azrak parmaklar boş. Tiz üstüne koyup oturganda. Onda aralıra azrak. Lakin secdeye gitkende. Secdede ayak başları jirge tiyip ökşeleri yukarı duruğu. Ayağımızın parmaklarımız jirge tiyip dura, ökşeler yukarı dura. Secdede kul hem ayak parmaklarının kıybılağa taba suzulup duruğu, yani parmaklar kıybılağa taba qaralып duruğu, bu müstehab. Şulay indi qaqdada kul parmaklarını birbirine yakınırak getirip butlarga koyu. Yani kol parmaklarını, şulay parmaklarını qaqdada oturgan vakitte biraz gına aralaytırıp koyu. Müstehab bola. Şulay rukuk hem secdede tesbihlerini tak san etip, yani 5, 7, 9 gileyin mesela. 3'ten başlayız. 3, 5, 7. Lakin imam kişiye 5'ten arttırmasa, 3'ten kimitmese hayırlırek. Çünkü 3'ten kimitse biktiz bula, 5'ten arttırsa, artta avrular bula, olular bula, uzak secdede tura almay turan kişiler bula. Lakin özüm okuyanda 5 tapkır, 5 Subhan Rabbil A'lan aytsan mesela Subhan Rabbil Azim'ne 7 tapkır, 9 tapkır aytsan, onda bir özüngine okuyanda, nafillerini okuyanda, ansı senin ihtiyarında. Şulay endi 3-4 rakatlı farz namazlarının songu rakatlarında 3 yoki 4 rakatlı farz namazlarının songu rakatlarında bari Fatiha suresini oku. Müstehab. Hem indi sünnet, vacip, nafil namazlarının her rakatında Fatiha suresinden son Fatiha suresini okuyup hemen son onun arka üstte bir sure okup koyu mınsı vacip, vacipla kiret, deyişli. Şulay indi kıyamda secde ornuna, rukukta ayak başlarına, secdede burun ışına, qaqdada öz aldına selam bergende in başlarına gına qarab turu müstehab. Yani kıyamda basıp durganda secde qıla turgan orunga qaraymiz. Yuqarı qaramaymiz. Qaybir kişiler to'g'ri qarab turga yaratalar. Yoki endi o'zi namoz o'qiy, o'zi kishilarni shushlay yoq-yog'ina qaray. Sen agarda shusha secdega qaramaycha yoq-yog'ina qaray boshlading, esa namozingni shayton urladi deydi. Bir hadisinde Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Başlarınızın burg'alab o'qimag'iz deydi. Secdega qila turgan yerga boshingni iyib qarab tur. Shulay endi rukukda oyoq boshlaringga, ya'ni barmoq uchlaringga rukukda qarasan. Secdega ketgach burnushingga qarasan xayrliroq. Müstehab, ko'rkam. Qaqdada o'tirganda o'z oldinga yoki tiz boshlari tiresinde yoki biraz oldaroq bo'lsa da o'z oldinga qarab o'tirasan. Selam berganda endi eng boshingga qarab berasan. Bu müstehab amellerden. Şulay endi namaz işinde yetkirmezke hem isnemezke tırışı şulay müstehab. Eğer de isnisi keleyken endi ağzını açmışa yoki ağzı açılayken endi o'ng qo'lning arkası bilan şulay qaplarga tiyishli bo'lamiz. Müstehab amellerden bo'la. Yetkirmezke tırışı, yetkirasin ekan şulay tekişlerini qo'rqitirlik bo'lmasin. Şulay endi ixtiyorsız isneganda ağzını bir qo'l bilan qoplab ana shuni ayta. Namozni o'qigan vaqtda müstehab tübençilik bilan boshni yebrak, bo'ysungan qiyofatda o'qu müstehab. Şuna ko'ra
Әнә мәкрух безнең билгә таяну һәм кулны кушыру. Кулны кушырып уку, мәсәлән, тәкәбберлек билгесе. Һәм билгә таянуда тәкәбберлек билгесе. Мустахаб безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әдәбе хушугы белән, түбәнчелеклек белән, ниндидер бер куркулык кыяфәте белән уку. Шуңа күрә аягың җырып бастың исә, кулларыңны яки билгә таянып, яки инде булай иттереп тотып укыйсың икән, бу тәкәбберлек билгесе. Кабатлап әйтәм, Аллаһ Тәгаләнең исеме генә әл-мутәкәббир. Ул гына тәкәббир булырга лаеклы. Biz de tağın təkəbbir bulsak, ne için bizge təkəbbir bulurğa yaramay? Bik zor günahqa kirə, çünki şirkə kitirə. Allah Teala'ga tengdaş tutasın özünü. Təkəbbir qiyafətdə. Allah ona saklasın. Şulay endi soňgusu 20-nçisi namaz ahırında selam bergende artdağı kişiге yaňagın görünirlik rəvişdə, yani buruldun ise yaňagını artdağı kişi görünirlik derecede yitirip burup yaq-yaqqa meselen burup şulay selam beru. Bu müstahab. Allah subhanahu teala namazlarımızı hayırlısı bilen okurga nasip etsin. Hem el ol namaz için bizge cevap birisi var. Ana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, tügel en kabul etile turgan namaz ol. Şeytan bulmagan vakitte kıyamet meydanındadır. Onda ana kabirden tirgizilgeç, 2 rakat namaz okup alabız. Bütün yerde şeytan nişikkine bulsa da buzurga tırışa, yaki teginden bir tekebbirlikni kirtirge tırışa, sataştırga tırışa, araga nindidir anlaşılmavşanlıkni kirtirge tırışa, bütün cemaatni bozup nindidir başka bir fitne kirtirge tırışa. Şuna göre her vakitte de Allah Teala'ga müracaat ettiğimiz, ya Rabbim namazlarımızı ihlastan kabul ettirlik derecede kılırga nasip etti biz. Rabbena atina fid dünya hasenetehu ve fil ahireti hasenetehu ve qina azabennar. Allahu Ekber.